ti snimaš. A poslije zaključuvanje? Će dojko. Samo isključi na oko. Gore. A, dobro. Na oko slike. Sad naslije ne ide da ne snimaš. Idi natamo, vija tamo baš. Poslije kad sednemo na livadu, nekude kopam. Ovo je Cacko, nove vredan. Kopa kromit. I ja se. Što mi kad ga skopamo pola i poviše vi tak da kopate, a? Da, skopali ste ga. Ne ste ga skopali sve. Pa mi da odmorimo. Ide ni jedna gostinka. Je nego Kruna. Ide odaleko. Što prstonaca otvoriti? Ovo je čisto što diše i bato čedem, nešto kopav. Brejkat je stavno na Facebook. Jeve. Riljama, ona me snima i da me na televizor stavi. Na kompjuter je to na televizor. Dobro. Kako ste? Dobar Kad dan. mi se cirkusuje sve. Dobar dan, Dobar dan. kako ste? Dobro. Neki работи, neki stoji, neki spali. Ne, nisam stavio, pa da skopamo taj lukac. Evo da poridem do tela, da to se zove, da vam da vidim što je šalje. Dobro. Kako ti se pam cijelo? Radilo, ti ideš još taj? Što? Svega. Namokri si čarape, da? A? Čarape si namokri.